روز بخیر بینندگان عزیز، اخبار آزادی است و من خیرامان بقازاده. امروز سه‌شنبه 2 آگوست سال 2022 توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه. اکثر رهبران کشورهای جهان از عملیات کشتاری رهبر القاعده استقبال کردند. حکومت تاجیکستان میگوید زنهای از سوریه برگردانیده شده نه در بازداشتگاه بلکه در آسایشگاه نگهداری میشوند. قریب که هر روز خبر میگیریم، با اونها صحبت میکنیم. خیلی وضعیت روانی اونها را شما میدونید. بعد تنقیدهای زیاد از طرز ایجاد مجسمه قهرمان خلق تاجیک بابا جان غفورов، مقامات هیکل نوی مؤلف تاجیکان را آماده کردند. ما دوم رسما میکشویم، پیش از اون یکم از بین میبریم. مقامات ایالات متحده آمریکا از عملیات تعقیب و کشته شدن یکی از تروریستان اشهدی و شخصی خبر دادند که برای اطلاع درباره مکان بود و باشش 25 میلیون دلار وعده میشد. ایمن از ظواهری که بعد قتل اسامه بن لادن رهبری سازمان تروریستی القاعده را به عهده گرفت، در منزل در شهر کابل پیدا و نابود کرده شد. در حالی که مکان آشکار شدن این شخص مورد جستجوی پلیس بین المللی سوالهای زیاد ایجاد میکند، در اکثر واکنش‌های رهبران جهان از نتیجه این عملیات استقبال شده است. مومین احمدی گزارش می‌دهد. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز 1 آگوست درباره نتیجه های عملیات روز یکشنبه خبر داد و گفت که در شهر کابل رهبر گروه القاعده ایمن از ظواهری کشته شد. به اطلاع مقامات اکتشافی آمریکایی، رهبر گروهی که سال 2001 به آمریکا حمله مدهش و پرقربانی تشکیل کرده است، با استفاده از درون یا هواپیمای بی سرنشین هدفمندانه و بدون آسیب به اعضای عائله‌اش کشته شد. ظواهری که زاده مصر و 71 ساله بود، بعدی در سال 2011 در پاکستان کشته شدن اسامه بن لادن مؤسس القاعده رهبری این سازمان تروریستی را بر عهده گرفت. کشتار ظواهری ضربه سنگینی به این تشکل است، گفت پرزیدنت جو بایدن. به قول او عدالت برقرار شد و این رهبری تروریست دیگر وجود ندارد. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن گفت در شرایطی که طالبان خواهش یا امکان اجرای عهده‌داری‌های بین المللی را ندارند، ایالات متحده آمریکا از راه دفاع از حقوق بخصوص زنان و دختران کمک رسانی به مردم افغانستان را ادامه خواهد داد. کشتار ظواهری واکنش‌های بین المللی را به بار آورد. وزارت کارهای خارجی عربستان سعودی گفت که ظواهری رهبر تروریسم ارزیابی میشد و در اندیشه تشکیل عملیات تروریستی در ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی بود. نخست وزیر کانادا جاستین تریودو در توییتر نوشت که کشتار ظواهری یک قدم به سوی ایجاد جهانی امن‌تر می باشد. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حمله بی سرنشین به یک منزل در شهر کابل را تصدیق کرد، ولی گفت در آن کسی اقامت نداشت. او در خبرنامه این حمله را محکوم و عملکرد امریکا را نقض قاعده های بین المللی دانسته است. سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما هم توسط توییتر از این خبر استقبال کرد و گفت که خبری اخیر ثابت کرد که مبارزه با ریشه های تروریسم حتی به آنکه در حالت جنگ در افغانستان قرار داشته باشند امکان پذیر است. اوباما گفت قتل ظواهری می تواند یک کمی دل نزدیکان قربانیان القاعده را تسکین بخشد. یک هفته بعد به تاجیکستان آورده شدن 146 همسر و فرزندان جنگجویان اعضای داعش از سوریه، مقامات میگویند زنها در آسایشگاه نگهداری میشوند و با آنها متخصصان رشته طب و حقوق کار میبرند. کمیته کار با زنان در شرح وضع این زنان نگفت که آیا آنها به جوابگری جنایی کشیده شدند یا نه و آیا سرنوشت بعدی این 42 نفر که اکثرشان با همسران جنگجویشان 8 سال پیش به سوریه و عراق رفتند چی می شود؟
гузориши нигораи фазлиддин ва сарвинози рӯҳулло. гурӯҳи занон ҳамсарони ҷиҳодиёни давлати исломӣ ки ахиран аз Сурия ба Тоҷикистон оварда шуданд, на дар боздоштгоҳ, балки дар осоишгоҳ нигаҳдорӣ мешаванд. мақомот мегӯянд барои ба зиндагии маъмулӣ мутобиқ шудани онҳо муҳлати муайян зарур аст. از احوال آنها هر روز ما خبر میگیریم، قریب که هر روز خبر میگیریم، با آنها صحبت میکنیم. خیلی وضعیت روانی آنها را شما میدانیدون. البته وقتی که طولی سالهای زیاد آنها فقط در درون جنگ بودند، بعدی برگشتن بر آنها یک مهلت معین در کار است که آنها مثلا به شرایط امروزه مطابق شوند. қурбонзода мушаххас нагуфт ки ин занон дар куҷо нигаҳдорӣ мешаванд ва то куҷо ба мунсифона баррасӣ шудани қазияи онҳо мешавад умед баст. вале таъкид кард ки онҳо аз хидмати равоншинос ва ҳуқуқшиносон бархурдоранд. рӯзи 25 июл 146 зану кӯдаки тоҷик аз урдугоҳҳои Сурия ба Тоҷикистон баргардонида шуданд. ин гурӯҳи занону кӯдакон то замони интиқолашон ба Тоҷикистон дар урдугоҳи Алҳавл дар вилояти Ҳасакии Сурия нигаҳдорӣ мешуданд ки манотиқи таҳти назорати курдҳои Сурия дониста мешавад. қаблан Тоҷикистон 89 кӯдакро аз Ироқ бозгардонда буд. даҳҳо зани тоҷик дар он кишвар ба зиндон маҳкум шуданд, вале то ҳанӯз миёни Ироқу Тоҷикистон ягон шартномаи истирдод вуҷуд надорад. бо вуҷуди ин хабари овардани гурӯҳи занону кӯдакон аз Сурия Сабзагул Камолова, сокини шаҳри Душанберо ки духтараш дар Ироқ аст, умедвор кардааст. ما همه راه نگاه میکنیم که نه روز میبین پگاه میبین ایشا میبین شب دیگه میبین هم خودشون هم کودکاشون هم دارید کشته سن دیگه نمیدونی. заноне ки аз Сурия ба Тоҷикистон оварда шуданд, борҳо барои баргардонида шуданашон ба ватан талош карда ба созмонҳои ҷаҳонӣ ва ҳам радиои озодӣ муроҷиат намуданд ва ҳамчунин гуфта мешавад ин занон аз ҳузури худ дар кишварҳои ҷангзада хабар дода гуфтанд мехоҳанд ба Тоҷикистон баргарданд. Фаридун Ҳодизода коршиноси масоили мазҳабӣ ба ин бовар аст ки ҳарчанд аксари ин занон бо ташвиқи шавҳаронашон ба ин кишварҳо рафтанд, вале онҳо бегуноҳ ҳам нестанд. аммо ӯ мегӯяд набояд онҳо мавриди шиканҷа қарор гиранд. онҳо бояд ки бо адвокат масалан кор кунанд. ин чизам бисёр муҳим аст ва албатта бо узви оилаашон, падарашон, модарашон масалан ё бародарашон бошад, албатта мулоқот карданашон мумкин бошад. инаш ҳам ҳаст, лекин ҳамчун дар зиндон масалан. мақомот мегӯянд аксари занон ҳамсарони мардоне буданд ки дар майдонҳои ҷанги Сурияву Ироқ кушта шуданд, гурӯҳе дар зиндон ва бархе ҳам дар урдугоҳҳо ба сар мебаранд. Сарвинози Рӯҳулло, Нигораи Фазлиддин, Озодӣ, Душанбе. масъулини идораи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон мегӯянд Зубайдуллои Розиқ, узви 80-солаи ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи Наҳзати Исломӣ аз ҳуҷраи ҷаримавии зиндон озод шуда ба утоқи муқаррарӣ баргардонида шудааст. пештар манобеи радиои Озодӣ дар зиндони шаҳри Ваҳдат гуфтанд Зубайдуллои Розиқ рӯзи 22 июл барои вайрон намудани низоми утоқе ки ба сар мебарад ба ШИЗО интиқол дода шуд ва 15 рӯз дар он ҷо хоҳад монд. ҳусниддин Нидоев, як масъули ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон, рӯзи 1 август зимни нишасти хабарӣ гуфт дар пайи расонаӣ шудани хабари ба ҳуҷраи ҷаримавӣ интиқол ёфтани Зубайдуллои Розиқ бо раҳбари маҳбаси шаҳри Ваҳдат телефонӣ суҳбат дошт ва ба гуфтаи Нидоев рӯзи 31 июл Зубайдуллои Розиқро аз ҳуҷраи ҷаримавӣ бароварданд. мақомот дар Тоҷикистон мегӯянд ки соли ҷорӣ назар ба ним соли аввали порсол ҳаҷми сармоягузорӣ ба иқтисоди ин кишвар бештар шуд, вале назар ба гузаштаҳо имсол исми Русия ба унвони сармоягузори муҳими Тоҷикистон ёд нашудааст. мақомот бидуни ёдоварӣ аз ҷанге ки Русия беасос зидди Украина шурӯъ кард, чунин вазъро бо омилҳои дигар рабт медиҳанд. Барот Юсуфӣ гузориш медиҳад. чин, Люксембург, Швейтсария, Британияи кабир аз кишварҳои сармоягузори асосӣ ба иқтисоди Тоҷикистон дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ будааст. сармояи хориҷӣ ба иқтисоди Тоҷикистон дар 3 моҳи аввали соли ҷорӣ бештар аз $170 миллион амрикоӣ будааст ки нисбат ба 3 моҳи соли 2021 ҳудуди $60 миллион зиёд аст. кишварҳои аврупоӣ асосан ба бахши бонкдориву молиявӣ сармоягузорӣ кардаанд. аз рӯи тақсимоти соҳавӣ гӯем агар сармояи мустақим ба соҳаи истихроҷи маъдан 51.2% ё $88.9 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, истеҳсол ва коркард 38.4% ё $66.7 миллион ва дигар соҳаҳо 12.4% ё $18.1 миллион равона гардидааст.
таҳримҳои ғарб ба русия оё ба раванди сармоягузории ин кишвар ба тоҷикистон таъсир гузоштааст? раиси кумитаи сармоягузорӣ ба ин суол посухи дақиқ надод, вале ӯ дар бораи сабабҳои кам шудани сармоягузории русия ба иқтисоди тоҷикистон ва нақшаҳои афзоиши он суҳбат кард. Якчанд лоиҳаҳое буданд ки онҳо сохтмонашон ба итмом расид. Аз қабили ман агар сангтуда гӯем мана дигар созидания буд ҳана ҳайат реҷенси ино буданд барои қадар нисбати оддӣ не ки ҳозир ман ама маълумоти шумо ки чӣ хеле дар баромад қайд кардам, мо дар моҳи сентябри соли ҷорӣ як форуми калони сармоягузории тоҷикистону россияро ба нақша гирифтаем. бархе коршиносон мегӯянд русия сарфи назар аз таҳримҳои ғарб имкони сармоягузории бештар ба иқтисоди тоҷикистонро дорад, аммо бо сабаби номусоидии фазои сармоягузорӣ дар тоҷикистон на танҳо русия балки дигар кишварҳо низ ба ин бахш таваҷҷӯҳи чандон зиёд надоранд. тоҷикистон қобилияти пардохтпазирӣ надорад, яъне ки сармояро ки овардан бояд ки масалан ӯ одам кор кунад инҷа, баъд ӯ сармояро бояд бигардона бигира пулша, вале ҳамон қобилияти пардохтпазирӣ ки надорад тоҷикистон, ба ҳамин хотир сармоя инҷа намебиёд. тоҷикистон яке аз кишварҳои пасошӯравӣ аст ки бо гузашти 30 сол аз замони ба даст овардани истиқлол барои фазои номусоиди сармоягузорӣ ва монеагузориҳо ба фаъолияти озоди соҳибкорӣ интиқод мешавад. дар шаҳри бохтар бо ҳадафи қадрдонии донишманди маъруф ва муаллифи китоби маъруфи тоҷикон Бобоҷон Ғафуров дар кӯчае ки номи ин қаҳрамони миллати тоҷикро дорад гулгаште бунёд мешавад. хабарнигорони радиои озодӣ мегӯянд муҷассамаи Бобоҷон Ғафуров ки 5 сол пеш сохта шудааст мавриди интиқоди зиёд қарор гирифта буд ва дар ҷараёни босозии гулгашт муҷассамаи нави таърихшиноси маъруф муаррифӣ хоҳад шуд. ҳамкорамон Маҳмудҷон Раҳматзода гузориш медиҳад ки феълан дар Бохтар 2 ҳайкали Бобоҷон Ғафуров қомат афрохтааст. ин муҷассамаи Бобоҷон Ғафуров муаллифи китоби тоҷикон ва яке аз қаҳрамонҳои миллии Тоҷикистон аст ки ҳоло дар зери чодар қарор дорад. мақомоти маҳаллӣ муҷассамаро ки бо харҷи 170 000 сомонӣ сохта шудааст ҳанӯз расман ифтитоҳ накардаанд. шаҳрдори Бохтар барои пардабардорӣ фурсати дигареро мунтазир аст. бунёди боғ ва гулгаште ба номи Бобоҷон Ғафуров. дар ҷаласаи шаҳрдории Бохтар маълум шуд ки харҷи корҳои минбаъда на аз буҷаи мақомот балки аз ҳисоби соҳибкорон будааст. соҳибкорро ҷалб кунем, маблағҳои соҳибкорро ҷалб кунем. лоиҳа мувофиқа шудагӣ буд, боз 3 ҳафта пеш баъзе эродҳо шуду лоиҳа мукаммал гардид ва соҳибкор вазифадор шудааст майдони қаҳрамони тоҷикистон муаллифи китоби тоҷикон Бобоҷон Ғафуров ифтитоҳ хоҳад шуд. ин ҳайкали дигари Бобоҷон Ғафуров дар шаҳри Бохтар аст. дар ду тарафи бинои ҳукумат 2 ҳайкали қаҳрамони миллӣ ҷой дорад. яке бардошта мешавад, дигаре расман ифтитоҳ мегардад. ҳозир шаҳри Бохтар соҳиби 2 Бобоҷон Ғафуров нашудааст. якта ҳаст расмӣ, он чизе ки ҳаст. агар ба шарте ки дуюма шавад, шумо дар назар дошта бошед, мо дуюма расман мекушоем, пеш аз он якума аз байн мебарем. муҷассамаи Бобоҷон Ғафуров дар шаҳри Бохтар 25 соли пеш гузошта шудааст. эродҳо буд ки қомати қаҳрамони миллиро кӯтоҳ нишон додаанд. аз он вақт ному насаби қаҳрамон аз пояи ҳайкал бардошта шуд, вале бунёди ҳайкали нав тӯл кашид. ҳайкали нави Бобоҷон Ғафуров дар назди як корхонаи бофандагӣ гузошта шудааст. дар маҳалли собиқи ҳайкал аз сӯи соҳибкорон хона бунёд мешавад ки дигар барои қаҳрамони миллӣ ҷои холӣ нест. Маҳмудҷон Раҳматзода, Озодӣ, Бохтар. ва як хабар дар поёни барнома созмони ҷаҳонии тандурустӣ муайян кардааст ки дар тоҷикистон аз гармии шадид ширдиҳии модарон ба кӯдакони навзод хеле кам шудааст. бар асоси таҳқиқот маълум шудааст ки ҳар модари сеюм фарзандашро бо шири табиӣ бузург мекунад, вале ин омор ба назари табибон кам будааст. ин буд нашри имрӯзаи ахбори озодӣ. хабарҳои аз ин бештарро дар сомонаи озодӣ ва шабакаҳои иҷтимоии фейсбук, одноклассники ва твиттер пайдо кунед.